Reverend. Yes, Evans. Karibu sana. Asante. Asante. Matukwasu ni maseo. Ngaino tusubite. Amen. Ina mubea kwake ni ngai maseo. Ni mwekeku. Yes. Asante. Ni muendeneza. Mutuendeneza idhie. Ngaina taiwa mwa. Amen. Kuwe nene kusio. Yes. Matukwasu tuyasio. Nene kusio na no usionga weta studio ira arili neza is very smart. Yes. Yes. Azadi zada kuti thitwe tuyasiona nitwo mutungia ngai mubea nundu wa kwithiwa ni withitwe ngai mwekeku na twithitwe twendene sa matukwasu. Yes. Karibu sana. Asante. Wingi mitambo ni akameka FM ni wa mukamba. Nikana withie nitabikia na utethania na andu eli atatu. Yes. Nundu wa kwithiwa na tukethiwa na andu thiana. Na baitetheka mundu umwe. Ni gwathimo kwa ngai. Undu sune mose. Na nengitie kwati ni kuthi kwithiwa kwikusio. Karibu sana ingi mitambo ni. Asante Evans. Nikana wise kwithia kumilia kunitabikia na kusonga nambe. Ni nda Evans nambililie na umundi nenda ni wete onesa nundu no ketha ndai wete nesa umwithikisia kama nai mundu withi wa ine nai no nita wa Reverend Muthwii ndani mutabania na kanisa ya AIC kwa pinda rini pasta AIC kaiti yo bakubina town ya wote na nibone muthukuma ngai na ndiye nda Evans umundi nambilili na ukethia shiriki yasu on them kanisa ya AIC kaiti na ende nondo ninise no mambithukisie ni matwithukisie na ende ndimathocha kipindini na mwithukiisia yote yule ambaye anatusikiliza kwa sasa ni kana twiwe mwe yetu nene hata kipindini ki maundu ni aya makwa kamusie na maundu ni ma relationships in marriage kana wala makwenda ulika maundu ni ma mutwano no sio tukambililie na mboya Evans. Amen. Ngai nite ukutungia mubea nundu wa kututethia na kutusubia muthenani guonthe na kwikala na itu we mwekeku maundu ni onthe twenda ukwikio na kipindini kiki lunguni kinga ikana no tutethia mutethia mwithukisia ula utwithukisia yu na tutethia ithio ntheo na twiba studio na mitambo eronga yukite kila kumitumia enda iwa ni kumitumia ni kuondo wa kutwathima na kutunenea muthiani wa kipindi ngai ndaya cio nthe ciithiwe ciaku ciitwani ya Yesu ni twaboya. Amen. Evans. Umundi nienda twambililio bandu andu amwe Evans mathenda kanisani na amwe ni education maitu kiwioni cha umundi amwe okwa itumi cia kwithiwa mayama na batawa kanisa na mayama na batawa ndeto cia ngai maina mbauwa ni wondu ni usu na nenge no ucio tukanena na mwithukisia nanga mukulia mwithukisia kana ni wamanyie kana kwikia ngai nundu wa bata na kulea kumwikia ngai ne nahi na nundu kulea kumwikia ngai ni kutona utuma mundu alika mathinani manene na amwe taangi twithitwe tuine na kipindini ki ona nthini wa Misyi itu nthini wa mikalile itu ekethi wa iteila miseo nundu tuyumwikia ngai na tuyu take the word of God seriously ona tuyosa mwana wa kumuthaitha ngai na kuthi kumutaya ungai lakini mwithukisia nenda ukukulia niwise kana God is a very basic counselor mutai witu munene na ula museo ni ngai na kwa otukiambirilie kipindi ki Evans nenda okunena na mwithukisia undu ni usu wa kumwikia ngai undu ni usu wa kumwinenga ngai na kumantha uthi wa ngai ona kumunenga mabata maitu nundu wamwe mathina la twinamo na muno maundu ni ama mitwano ni matona kwithiwa amwe ni kundu witu kulea kuthengeania na ngai akatunenea na niwizila tunenewa ni ngai inena na itu ibinda kuthiela ringi ni twosa ndeto yake ni tona ututethia ngoni citu na ikethiwa mathinani ta acu ala twithite tuinena na ona ala tunena umundi o ibinda kuthiela ringi nundu ni twosete utawa ndeto ya ngai ikethiwa ya ututethia o ibinda kuthiela ringi ndeto cia ngai ibuku ni ya Timotheo wa mbe kilungu cha 5 ve muswa wibo kwa ciati kilungu cha 5 muswa wa miongo elina na ina kana na isi andu amwe ni cieneke cimatongwecie kubika usililoni na andu amwe na icio imapikela itina no tau kwi mauya maseo ala meneke na ala mate maseo maitonyeka kubithwa
Evans nundu twithi tutoine na undu wa mikalile nthini wa Misyi ndeto cia Ngai tisu ni wisi nthini wa kwikalania nthini wa Misyi na tondu maandiko ma Ngai manena mundu nutona kwithwa mutumia nu kana kibeti niki lakini nthini wa mwikalile wa mundu uyu nthini wa mutwana nuoneka ndwina Ngai nthini na mundu wena ena kwikala mwikalile wa mundu te wa Ngai na mundu wikala mwikalile te wa kikio cha Ngai ningetiwe mundu wika nai ti mundu mwene nai nayo ndeto ya Ngai ndio tuye kana nai cia andu amwe ni cieneke ukezaidi wawe mutumia nthini wa mwikalile waku muciini ula waku we ni mweneke onerwa no ciana kana kibeti ona tu ni mesi mutumeo nowe mundu ula withia wa mathina nthini wa Musyi wake kibeti ki andu ni mamanie kana nicho ki mathina nthini wa Musyi wake na mathina mayumila no kila kibeti no ula mutumia nundu ndeto ya Ngai acia na ici amwe ni cieneke ni ciyumila cia na ndeto ya Ngai kacia na maitonyeka kubithika ila maundu acu maumila kuno ucio mwithukisha witu umuthi akamana kana kuthengeania na Ngai na kumwitikila Ngai na kuthikanisha ni kuiwa ndeto cia Ngai ibinda kuthiela ingi ikanena na itu Ngai akatunenea mundu mwe icie if you want to move a mountain do it stone by stone na kwa ndienda kwa cia God is a mountain mover events okay zaidi wa maundu ala tukuona ni maundu manene nthini wa Misyi itu nthini wa mikalile itu ila Ngai wambililia utunenea makebeta nundu Ngai moves mountains na ila mundu wekala akiwa ndeto cia Ngai Ngai be undu weka nthini witu Ngai no nenga ya mundu cia ungi na mwikalo ungi ula ibuku ne ya Galatia kilungu cha 5 ndeto cia Ngai nena kinya imutongo iwe ni pepa na mwike anisha mimeo ya mwi ani wese mimeo ya mwi nio muno kwananga Musyi nio yanangite mikalile ya ingi atumea nio yanangite mikalile ya ingi beti na indio na maitu na ana maitu maume lame kwenda kutwana lakini ela mundu wenyibia mbewa Ngai na wenengane kula kwinga Evans lakini nena kwa mwithukisha ula na nundu nisime obama twithukisha Evans ando mekalite mewabuthia maila ndeto ya Ngai na ningeti undu nundu onaitu no twailiwe binda limwe amundu athikala kuosa na Ngai na mundu ayona kanisa tita ina utethio ona ndeto cia Ngai tita cia utethio lakini nenda ukuli mwithukisha kiwioni cha umuthi we tene mwithukisha usuania utethio waku kauma ba ukatetheke hapa ukatethwa no ukatetheka unduni wiba ni mundu mwe aje mutumia no kwananga Musyi ula waku kibeti no tonda kwananga Musyi ula waku ila walika maundu ni mamo thairi mandino na indi withi wa maundu maku ni mathuka muno biu indi kila gicio ni kwikalota one wa ndeto cia Yoba na Ngai ula waliula ngo ya mundu na rete ucia ungi nthini wa mundu kibeti umuthi cha mutumia utwithukishe nikitonda kwithwa kitatonda kuinibia mutumia umuthi nutonda kwithwa i struggle na kwenda kile kibeti chake tondu maandiko ma Ngai methi tumaitunene lakini ila mundu wa mumana Ngai na ambililie kuinibia mbewa Ngai Ngai no mwaliula na nicho ngwacia those are mountains mountains ukezaidi wa mutumia baya je kibeti kicha kwa kibendoka kiliwa yose bengeleka niwenenga na wa kibeti kimwe cha ingana ni muno na cheza utwa wa news na mutumia tabue wai ni wizi muka wagu no aya ni watu abwa neusi aciai undu nisi kibeti chuyu undu nisi kikana ni mwaka ukimanda kimanda imuciokete ungi titondu uci utwaite kibu nundu nisi no kikana nisi chao oula uci yuko undienda kunena na mutumia na kibeti o matwithukishe bandu o undu mutumia waku na baby ndatonane ni about a difficult spouse you difficult spouse withiwe ni mutumia kana ni kibeti mwithukisha nutona kwaliulo ni Ngai nake akaliuka ethi wake nenga ne undu ni wa kwiwa ndeto cia Ngai ndeto cia Ngai ciacia mwikiuka ni kundu wa kwiwa na kwiwa ila ndeto ya Ngai kuni kwenda Evans twambililie bau na utabia mwithukisha kana benzia nthini wa ndeto cia Ngai nunu Ngai ni we mutai witu munene na undu uyu wa mundu kwikala bahasa na ndeto cia Ngai na ume ni tunenete tukazi Evans mabindala maingi ya ume metiwa Misyi mai kwenda utongo cia na kumba ne nyumba cio na kutwa nyumbani ya Ngai ni twaeke iyo nduzu cia na ibeti na nicho kona Misyi mwenye kalile ondo ni kalile
ko Evans benzi ya ndeto ni cia ngai ya utota ya utonelelia undu wa kuikalania nthini wa Misyi hitu na twacia ila ngai wethi wa ewa kutwaliula itwaliula ibinda kuthila ingi tono maandiko macia kinyai mutongo gwe ni beba na muike anisia mimeo ya mwi ni tuonete mimeo ya mwi mweni andu kwithwa mena kuienda mundu ena maundu alo kwenda kwika we mwene ni kana eri une onthini wa Misyi no kesairi wa mutumia ni waiya kibeti chake kwasa na nde ukivaliu nundu ena maundu angi mwene make alo kwenda ubitu chambe ukwiwa ni ta maundu mebata ita maundu maseo na sindu cia muthembozu na ibeti otau ko unde to yanga yesia kinya ai mutongu ni beba na muike anisia mimeo ya mwi na that sounds to be a command kana ndeto enene to infinality muike anisia nunu ngai nthini wenyu na no mwaliula na no munene na nthini wa kwaliuka ku Evans mawendi mamwe maibetwa na ndeto ya ngai yacia ini tunene unduni wa ucia wa beba na bwo wibata muno ila ndo maende na kwikala nthini wa Misyi yacia indi ucia wa beba ni wendo ula wendo twithi tutoinena utanu Misyi uteno utanu Evans bethi na monopio na indi mugo na twithukisha ndeto icu mwithukisha tuyona ni acio nthini maundu macio makwendeka nthini wa Misyi ila mutumia na kibeti mekalanite pamwe umisio tukanena undu wa ndeto icu kwika angi nesa usio kithito na maundu ma muthembozu ko maundu acu ila methi wa menthini wa Misyi Evans na mwithukisha ula twithukishi ndumbe akana Misyi ndu ithwa Misyi museo ndumbe akana usuti Misyi wira ungamite nesa mutumeona mukamaka ya ciana cionesa na ngai akamathima nundu tunenete tukaci ngai athima Misyi ula wina mugu ngai ndathima Misyi wikenene mulaika wa ngai no bita Misyi ula wikenene twewa ucia wa beba ni wendo ko mutumea nutona kutethwa ni ngai kwenda kibeti chake ila wekala na ngai agioza mota wa ngai kibeti nacho kina kuleana na mutumia wacho kina mutwe mumu ngai no tona ukinenga winibyo na inde kumeanisha usunu cia omwe ulatosa kuma kwa ngai ila twekala na ngai ngai no kana cia mundu bebani Evans na tosa inde to cia ngai mwithukisha kibwone cha umunthi ni kana itunenge mwikalo la museo itunenge kwikalania nesa na indi ukona Evans mwikalo museo wa mutumia na muka wake matambaniti ando matana nena na cia no matana enda nesa ukona matambaniti mutheno maendete uthaithini na unducu kwithwa wi mwailu na unducu kwendecia metho ni mandu na metho ni mangai itukacia ula Evans utanae aendania na muka ula Evans utanae meiwena na muka yunundu wanga iko materia indi ni mwaya na nundu Misyi itu ni miya utabania wa ndeto cia ngai ko mwithukisio twithukisio manakana ni twaile unenga ngai mwana na uthi nthini wa Misyi itu ni kana ngai atutae yenda umina ndeto hii ni kana tukekula ku mwithukisia kwanzia ya kwa cia Evans kaini akulilwe ni ngai uthilikite niki ulutete uthio niki ona yundi enda ukulia mutumea na nundu ndeto cia ngai ni cia tunene ana kibetiwe bandu ni ona hamwe matwanda kwithiwa meo katika hali ino ya kuthilikilana na kulea kunenania we mutumia wilea kunena na muka waku niki kibeti wema utwikie ndu inena na mutumia waku niki umunthi na ti umunthi woka ona mwiona matuko mutanenania nundu ni muthilikanile na muikuona na nesa na mwino lo ciao twasoma wa ndeto cia ngai ngai na mutethi kilungu niki ni kana tutone kumana kana ngai ni mutethi witu na mundu mwe aine na weta wa Miles Munro the greatest tragedy in life is not death but a life without a purpose nenda even indi yundi ukapala uwe tukuli mwithukishia wina mubango museo yulo wa musula wako nundu ethe ndu ina mubango that is a great tragedy mutumia wendete ote na ukakwata na maundu angi meku yote na ndukwete kumbani ola Misyi wako na newaye ndo maku kaya kibeti ukaya ciana na kibeti otauna choindi kitathoka cia muume nesa Misyi yuindi ndeto tizu ya denio no mwe wa somi the greatest tragedy in life is not death but a life without a purpose you kibeti itina waku ndeto ila
siatangulia kipindini ki wina mubango mwao undo ozobya musiula wako mutumia wina mubango mwao undo ozobya musiula wako nundu edo ndo pai mubango it's a tragedy event. Thank you so much, Reverend. Na be kitenda wili kibuki loke tonda kwithi wa maybe akaingi kimatheni angoni nundu wa kwithi wa chuta weta noguo tia umeingi methia ha mustalini wambe thini wa kusugumia family yo nikanawise kwithia ni yanda nyumbani ya kumuthaitha Ngai na niguo ki mundu lo kuthaitha kana mundu la wenda kanisa ni kana mundu lo minenga ndai endeto ya Ngai pesi ndu tesa kwika na pesi ndu ateka wiwa the kulia makulio ukethia mundu sunu kuigwa the silaka kulia zo kingwe kai andu membo sat na imambo na ni endete nyumbani ya Ngai na tia umeme omokape oyibetio sio sambuli usuke otakutia timbinge muno timbinge muno kasa kwithia mundu ume nuni witha mustalini wambe lakini kibeti icho ke mutulasia withia museo usunu tona kwa mukatene athendo thikanisa ni lakini uketha kila kibeti attitude kana mewile na mionanilie yacho ya maundu ndio support wala museo kwenda kanisani kindu kila kine kulwe ne reverend ne kana umundu ila nabiki ya kwithiwa ndienda kanisani na mukawa kwani wenda kanisani ndi mwiki na mukawa kwani mwiki ndi muboi na mukawa kwani muboi na ndinenga ndeto ya Ngai ndaya lakini kibeti chapa nikinenga ndeto ya Ngai ndaya na yibika to some point with ya kila kibeti ndecho chethi akike tuge chola musi spiritually kana ke maundu mapepa ke maundu make Ngai ni maundu mepa la kibeti kicha ilite kwambia kwika nundu mapinda maingi nzia ya kurayoti nzia ya kusuguma sino na kithui ni thona nitie ni prove yete kwithiete work muno kula kwi aume ni maundu mepa kwa kibeti kila kithu kicha nundu akwithwa ni sikindi kindu kiende na kuuma ta ibeti mbinge yu ni kwigwa disigwete kiuma tine ni kwithwa ni nesi namba nene gandu ala methukisi ni shuwa bio ni beti na ine sini makuya kendo chuki maumata ni nzia sipa metala talo nzia kuthie lengi matona kwambia kwiko kethia ni mapiki ya kutethia ni sia suguma mundu yo na ambi ya kuona point kana sense ya kwithi watu enda kanisa kulio seo muno events muthika tunene undu wa musina kanisa nyondo paube ndeto thi pau ya mwithukisia kumiosa na kumielewa nenda unenga nengelekanyo kusungie kulire wa kuli otondo mandiko manga imeasia hii ibeti inyibesi ya umemenyu nenda unenga nengelekanyo na kibeti kimwe okinenga na wengelekani chai cha bandu bamwe chai kithairi kiseo chai mwiki muno na niwe se events mapinda maingi ila betha mundu umwe unuthi kanisa na ulongi nde uthi kati wa mutumia na kibeti niwe se kibeti niki ni chenda kanisani kikatawa ndeto cia Ngai na chone no chose tola ubo musio na kikosa mota wa Biblia lakini bethi na ila kibeti kichazio kamusi na kiikomana na mutumia wacho na era mutumia no wenda otau kiikomana na mutumia wacho na keindi na kewikalita mikalile ya nthino kikauma wa kikakuna wa kikeka wa ene maundu na ethwa mutumia onu tona kwithwa no wenda waka yozi ndo ciake indi ayoka na niwe ciundo omemoka hamaili na manenete mabinda maingi kibeti chuni kitona kunika thayo muno na no Ngai akitethie nundu ni kana kikale ula mwikalile kimanyiwe kuya kanisa na yukibeti kimwe chai na mutumia wacho na chono ta chai kibeti kitongo ikanisa na wesa hiri ya mutumia wake mwikalile ula wekalite ndoyo wakikio changai na kibeti cheka lai kiiboya na kwa kila sandi kibeti kiichomba na sisiana ona mutumia wacho akakita ake asiana akameoka hii ithini twendete kanisani ini na kethe witu nuendete nu kumala kwa ya umene na hata naenda kui nenda topoya na toimuboya kibeti chichane na ndeto isu na kiiboya mume ya education na kiiboya ndeto cia nzeo muno na ciemu yo muno Ngai tethia mutumia wakwa okuloka endela mucubie ona undu ya kindu kikamuthukie na mucubie na ndu ici no wenda ake kalokuya na umeangi na kaciokate kuona nthi mucubie kunzi yani kwina matwi kuna nini akaboya necha na akaboya nundu mutumia ni wanyuza akaboya okiuchu nyamwithiwe tiwa umuthukia na akaboya mboya nzeo mutumia education
na muthenya umwe kibeti chekala kiiboya mboyeju na mutumia kauma ala kaenda kuya kwikala naume na mutumia akaje manengo ukindi akaje ete yuki utunywe kwanza ukiuni muboye ukiuni muboye no boye iwe kwa chai kibeti chakwa na maine na ndeto cia muthembuzu na umeanangi na momendi ngewaji okitio wizi undu cienda ukiamea na ete ukini muboye ete ina uitwe kayuni no nyua na nziezu na muthenya umwe kibeti chekalo kiboyete mboya icu na muthenya umwe kwacha wachumwa kibeti kiriumbanie chende kanisa na ciana nake mutumia tuyu nake aende na kuiumbania ngaliri ngende o indi o maundoni ala make sikaloni wewe kibeti chai banduki chai kiko na nichu nizo chai ne kibika bandu kikambia usemba kiumalire isiria ni chiutheuka na chenda kwitika kiali nisu nako kana nako kaite baya na yumutumia hii eta muka amwita nesito yake amukulie ngania hii na wetha yune kana chai kitike na mwana avite na kimutumia yaneta kibeti uka na kibeti chaenda umwiteka na yukana kati wakaite chai na chone kikitikite na yuke mutumia mukulia indikania hii niona chai kiritika na ke mwana nusu nuite kwa nindi ni chau kibeti ya mwai ile ya mwendwa ile waito ile ya mwendwa chai kiuko na kitikitu na kana kaitu nundu natia mwana na natia chai nuke ukwitika wambita ndiamba uvindie nundu ujungi ozu yani ndetweswili uma uyo mzee na siku muuma kwa vibaya yani usungi wa kipeti chua alikile ngoni nesa ya mutumia ozu kuliondokana kukaite kiyo chu ndiwezekana ke kiyo kingi kiwo na chucha ine kikitikite ite kipeti kia nzungi hata nundu yuma undu asuma ili nundu ninakita ewa ngoya ke akitwa na niwe se yu amwendie ndai ndienda maundu ni sisi chai sisi mwana na nini na kwatulea na inde menyo mpania kibeti na ciana maenda kanisa na ke mutumia enda okula waenda na niwe ne ba kanisa walika ciukite oba chaita no na nuchu ola mutumia okalika kanisa na ikala ba retina na yu maundu mekwa kwa thaithwa na vasa yu mwana ni wake wa kukela tabani vasa wanga maba yambe ola mutumia okilikwa kwa cha vasa nega mwana aningitio mutumia wakisioni wezeki mekalile yake na nini basa munenga mwanya amwa hii mutumia wewe si hata kakuombe acha pasta hii nienda unena nienda kamwana ni nena kanisa amakeria na me umundi pasta ninoka kanisane na tio mwezi ndio kai kanisa iketikizia umundi nindange iwe kwacha nindange ninochi Yesu kwacha na ndawange iwe nundu wakipetikia chakwa kuunda byobo kwacha na manenga story undu kuendie na indi asia yuende nundu wakipetikiu chakwa nyeni na mwetekela Yesu ndi umundi na ndi na mwetekela ba kanisane ni mwetekela ile mochi no nunda na tabye kipeti ini noka kanisane kumbula yuna nundu mutumia ni wizikie na mikalile yake na ndo aya meobai tio kukunanga dia moko indi na kusili lau na kuindi kumya mawasia makutunga muvea na mutumia twika mutumia wangai umundi ni mutumia wa kanisa na muchi wake wa watungia ni waningai na yune kutseo nizungite kanisa nizungite kulile aku wangulie sio muno nona nizungie na story yesu ya undu mwikalile wa kibeti otono maandiko mekwasia nenda wanzia muna ya wine ngoya mutumia nundu yukibeti chundu kishongi yimutumia nundu wa wiwi wacho kutia maundu meka leondo meka la nikanaki keteke mutumia nola mutumia sa uitinezi chu ilikuwa ngumi kubwa mno yai kindu cha ipina muno ndini wa thayo wa mutumia usu kwa hu otondo wakulia imweka leleo yu witu akiliso kuya misi kwitu ni nutabania munene kwa andu ala tuikalite na momisini kwitu Mateo mwenda Kristo na nini wite events na nini wite ona kuyama kanisa ni tuwe ukona mundu ale kanisa na mundu katunene maundu mamisine kanisa mundu akale kanisa kazi yai nyeba ubaenda my mother in law muno ende area nizu kibeti kikaje ndithibu baenda mami mucia ye mume
nundu mikalile lawe kalaba musi kwanza niwete ya lediku okwangelekanyo kana ni mutongo ikuwa nizani nyenye ndiye ndaudhipo na musio yando manaenda kanisani umayanika abo maitwika etu naenda Catholic angima mbio thiundungi angima mbi nundu wachao make claim undu wa mikalile kwa umwikalile wa mukristo paya musi events tani kwenda education matuidukizi mewiki ni ndawa nene ni dawa kubwa mno kwa amwe alamata mwezi kristo nundu mwikalile wa mundu nunena thayo ni wa mundu uno mwene undu tunena nandu undu tukwikala namo undu tukwika no tapatia monane kwa wende mwikalile ni kindu kibata muno yes thank you so much ni story thuthia muno na ni mopea muno nundu kuyange mona nuzi tutapya mundu kamonya tofauti ya kuenda kanisa ni na wota ketha ndi tuilonena ni mbai mbewa ila siake nundu akwithia bo ibina thingi tuilonena ba mitambo ni Reverend tekasia kwiandu na kame mende tombai ukasa kwithio na mundu uri utethesia ula mume wake kulia kwikela decision ya kwenda kanisani yes nundu wande toila ukutumia baby data nene ya story ingi ya kibeti chauma muume kikamuma kwa kwanzia ya kwebithania ukasa kwithia yo bubu ni wa chumwa ni mamuka mendo thi chumwa na kibeti withi ndeto ila kiunena ngabuki tutanga kitembe ngabubu nikitono lunja ngite kame okila we wagu ni okala na ba mu ngite ile ngesiendo no withi ya kibeti gesi sino ila kiunena se mume onumba no withi ki chola mume aisukumeka kumala akethezu tingite yata bu osune mundu kotabu we wagu ni okala na ba mu ngite sie soko yune siendiendo no ngite no uyalo ne kubaluka baye so twelwa ngima ndisiokela tangite ilinge kamande ngima soko yodesa kwithi ya mundu suni wekala Nthini wa cheba na niwekala Nthini wa kuomengo no the ati decision yake kana ti uamuzi wake kumangone wakulia kwithi we mundu responsible na mundu sudibika bandu thesa kwithi ape bina muno bi nundu akwithi waketha kibetike kimwe ogwo kine muke iwangai kibetike kimwe ogwo kine nenda kanisani na kibetike kimwe ogwo kitebunde ya mituo mesiona tebunde ya konena ndeto mbololo tebunde ya yolwa mosunge mololo alama thio wa uthileku lakini sindu ilo kunena kwithi ya mundu we kalasi itinde kuona tofauti ndekuona tofauti kuyo ono kabaka thike kaloni na ula mundu nutona kwenda apu kwambia kuyo sindu itailite nundu akwithi we na Misyi nutona kwithi wene lalita wa kusuania kupetuka kiwango nundu wakwithi wa yona kwangelekanye na ile tosio kanomba ne mumile byo nikana withie kila kibeti chakwa kithi so nena ila ndeto ndikwigwe na nabi kanomba ngitoko maimwe ngabi ndo ko uni kala kaindu kathio loka mwini sio kengi chauni sio kengi kuni ni kwatia otiyongela ba Reverend nundu musio muno byo wako sisia ndeto ila sio nena baja musio nota kunena nya na mundu muwa uko munenga ndeto siawe kwatio lakini ti kumwe pa ngona wabika ndiye ibinda lebu tunanena story ngete yasia kana neta tofauti kidogo hivi Africans nundu wa kwithiwa mabinda maingi ni kuona mundu na tiku kathi yandu ala meke konde cheu lakini you behavior yitu na mekalile yitu ne tuma mundu bethi wa meto tofauti ukethia mundu nuto na kuona ngie mubini na akamunenga nditu cia we kwatio akamuya pe mundu ne si wa imbe wako lakini mundu usu mundu usu iliona kana story yake sio thela mundu great man mundu waikitumi muno akamundu kethia no kumunenga story lakini tiko kitomua yukude kwati depo inizio kwa ibeti kwa ibeti mundu akwethiwa kesi yesu ni thithitwe kesi yesu siva muno byo ukethia ume makanengo mwana ni kuelesia ukegwa mundu akakuya ningukia ningukia nyekanisa ka ningukia mundu usu ndiye siabunde we sindu sieva na Reverend yona ibetinge ikatuma atumea ma withdraw kuma kanisani yes mutumewa naenda kanisani akakola kuthika kanisani nundu wakwithwa nimeuthika kanisani nimeubundi gwenda lakini kibetike kitena miendele yacho ndi kwikalela miendele ya kanisani kana ona vice versa ukethia mundu umende na miendele ebuana ya kanisani na ituma ona kibeti necho kikola kuni kindu cha andu changale kwenu na ngale kwenu ukeza kwithwa both sides ukethia ntabiki yako manondu tailete kwikala ndisika na wina ndeto ya kuongela nikanati diuke pale pe mwithukisia nake abikie na utavya nake chosa ta kana
naye kiu ata kiu na woni wake ni weva yes Evans ni mubea nundu wa ndeto izunzeo nzia cia mundu na niwe nakulia mwithukisia oba we mwithukisia suania kana uterio wake uiba Nthini wa mikalile nizu ya maundu mamusi nundu kwangelekanio yu mundu akakaunena ta mundu mutumia akakaunena baya yu ve mutumia unu kuona hii aka muji wake kwa njia ya kukuna muka na imuvu wakao mwingi nikanoke laini nesa yuni kizuane uchamu na okibeti kitona uzuania hii nunu bewe tuende na mbe nundo yuni mweka o maundu ka mweka na sio meka nilie ni kalou tuendete andete uithe na kwa niendete ungi na nga muchungi yake ithikizi yake thiwaenda ile ungulio ndungi izu ni nzia ciao ni nzia cia mundu lakini izu nitwa na ule akutethia nicho kitu mitwazi ai wenga yene na ata na itu Nthini wa Misyi Yitu ni kana twikale na mwikalile la museo ni kana kwirwe kuzio ni kindu kisio muno Evans tondu wanena mundu kwikala undu claim ya kwithiwa if you claim to be a born again Christian no sio to kona akiu na no thuku tuyona a contradictory picture ukesaidi wae ni pasa kana ni mukristo ni mutumia wa kanisa ni kibetiche kanisa ni omwana ke eni wo nye ni mundu mwekei lakini kiu kioneka Nthini wandu no inye ni kinena lakini ula mwekalele pai mundu ngi wa ukuze kana chuni changu yuko uke unikisio wa mundu wa kanisa ni kibeti kana ni mutumia twachia hii nundu kanisa ni kwi mota wa mandeto cia Ngai ni twaile umosa nundu onamo makeri wa uterio kwitu ukesaidwa mutumia ilonena na kipeti chaku nu ona kipeti nikikwiwa mutumio ni ngwiwa Nthini wake ni season na ndeto ya Ngai na kipeti otahu nundu hube uterio Nthini wa ndeto cia Ngai Evans ve undu chungia mundu na ndeto cia Ngai ukiri wande undu ngi utona utabia na nitwana ngelekani wa kibetikiu na ingi si gombingi nundu Evans kuibeti nzeo si kanisane na ningelekani muno kula kuyatumia katutungi Ngai mubea nundu ala mailiu na kuyatumia seo maendete na mwendo museo wa ndeto cia Ngai na momba na cio misio kiuki kuona tutungi Ngai mubea nundu ala mailu iwende pathi yangi ala twetha toinena namo na yutimo tuthuria na kwacia mama ne kana benzia Nthini wa ndeto cia Ngai ne kanisani ve utao ni kana tucioke nziani ila hailite ni kana tweke kupalani Misyi Yitu ila Ngai utunengete na lilika Evans twaicie musi ni bala mundu waile kwikala mabata make maibikiwa na batonyeka kwikala na utanu chokela kiutuma musini kwa baitho wate utanu ni chao kila kibetini cha ile ikuli thu kila mutumia ni waile ikuli thu na ithima mwikalile wake na ndeto cia Biblia nundu tone ko kethi wai ni kuondu wa mwikalile wakwa na nitwacia na icia amwe ni cieneke mutumia na icia ku ni cieneke mwikalile ni waku Nthini wa Musyi waku ni wene wondu ikalite nando ni mezi kuyana mwikalile waku yu we mumbania wa Musyi kana we mubalania kibeti otau nundu ndusu ndwikala wikimbithini ando makekalo na Nthini wa Misyi ando no manena makazi ai tuikaumali Musyi na nini lakini ona pamwana ando no mema no ndu mwikata o mwikala Nthini wa Musyi usu ko unde to cia Ngai cibo ko tunene withi ni twamana ila twamwitikila Ngai na tosa ndeto cia Ngai Ngai nu tukwana nia cia mikalile ukeza ola mwikalile wa tene wa mutumia na uma na kukuna muka kibeti kina nena ndeto cimwa akikula kwi mutumia ni cia bendoka na mundu ni woza mutuongi na kwa kitumikiu kukithwa kwikosea ewese ila twanena bana tuonai mikalile mithuku ya mwi undu yanangite Misyi nitukulaniti niki mutumia otiite musiula wake akatia muka akathi utanga na akambililie kwikalanza na akona ndwange makwikala namo na pailika na kindu chu Evans kiwo akane ingia la matwithukizi ukezaidi wae kibeti chono kisio kibeti no kisubite maundu ma Musyi lakini mutumia ti uyu unutanga
kindu kiwo kwa aume nake mutumia no utatete okumbania muci wake na kuzubia muci ula wake lakini kipetitiki kite kizubi cha muci kipetitiki kinyaikanu yuindi yu uzu naikanitu ni watu munene kiwio ni tuimwe ati Evans kana ve utao ndini wandeto changai na mwani mekalite Evans na makamanda onzi ingi cia uterio na ni ule na makulia ubangite kuya uweni na maundu ni machirio nitapepe uterio nenda unena na mutumia Evans ndisio kabala wo na kibeti ethi wokona nziezu kana uterio nenda ukuya kana okana mujula wako nundu chindu imwe nenga nawe kuya moweni na maundu ni machirio mamiti na nini sio kakwananga muchi wako na muchuchu ndukacheba na nduketha we mwailu na nduketha no tano nundu miti imwe nenga nawe kuya chithio ni noke wa ici ndu ini cia uthuzubia mici in fact cienda kwananga Evans ni wese kwimiti mithuku muno itemelela wa Nthini wa nthakame ya mundu nekathwania andu uketha muciani we buwe wa muyandu atano kana mea nondu muna andu amwe ala maitiwe na matemwa ntho na meki wa miti mithuku mundu ucio ukethiwe ngo nthuku muno ukecathiwa kibeti giki iwana na mutumeo kana mwana mutaiwana nake ona muciani we nundu wa kukwatangana na maundu machithio kou nenda unene na mwithukisia njia ila nzio ni njia ya ndeto cia Ngai ni njia ya kanisa kuiwa ndeto cia Ngai na kuciosa batebina kanine na kamu Evans ni kana ndicio kabala uwe mundu akethi wateiwa mundu uketha mutumia nduiwe kibeti kila kyagu na kibeti nduiwe mutumia tafadhali eiwa Ngai eiwa ndeto cia Ngai nundu ndeto cia Ngai ikauteria asante. Thank you so much Reverend. Ndeto zio muno byo mwithukisia saa ile ndatika miongona na muonza nisia wiyo mitambo ni akameka nefe munyo mukamba nienda kosa simu yaku ndateka iswiti ya letie na akute kwithukisie woni waku ndeto ciaku na ndithithi watelekelelete baada muthiani woni wa mukamba. Hello wai Peter Mugila Motonga. Karibu sana Peter. Uko makanisa ne. Kwa hivyo dinise binge kwa makanisa ne. Atumia wandane malele makanisa. Oto mudumia olawe na omezi wa muka. Awa manda aimwe kanisa ne. Ina ikindu kino kenzane zenondu tondu inenda ngi yenisiye kwa kuve. Twandu twatumia watatu ana. Na maive tukabu na mbatana maiza kukamea atumia bakuve kumi lakini iveti embe wa miongo 5 akeni. Asante kumanisha vena thina aume ni tu need kwethiowa no ti mwanza ile kenda tukenda we enefe malo. Hello wai Martin bata nesa tiondo wenu ni museo kwangezi Reverend muno na nakereka sana Reverend kwanza tosia kumbe nundu wa Kwaka Misyi Yitu na Ngai na kwekenesa na andwala unga mambe wa moka manenga ukamanenga obo mone mala ukile na Ngai na kwathimene na ikonesa uni ambazo na wari aruningi kuma mwane kana sio ndula withite wiwa usania nundu Biblia itikana ndeto mbololo ni zi wao viliku na mala maingi nimba baluka muno nundu wa kukwema utumia ndeto mbololo tondu Biblia nenete Reverend kibudu wakinenea ini mbwa yakwa na wendi wakwa ni andu mewe ndeto isu na maima nakana oba nyumbani ya Ngai no bobe undeko mana azozo ugabu azi atumia mayenda kanisa nienda umwe akana nyumbani ya Ngai ni obe undeko na foundation ya musi ni nyumbani ya Ngai owe binda jo mbewa da wiba sana ndeto ya Ngai na ke Ngai no kutia otondo mande kumekwasi watia Ngai na ke no kutia lakini we kala na Ngai na ke Ngai nda utia au twika otro kwa gitumichu Misyi nikenda withie kibeti kida tuka kikabo ya mboye utondo Reverend wa weta akika nena ndeto taisuki boya mutumia hizi unywa titongo anisi tuende nyumbani ya Ngai utondo mande kumekwasi ana mala wima tongo anisi amande nyumbani ya Ngai nikenda Ngai azi Misyi Yitu na itriki ya wiyo ula musio ni wa mutangi Yesu Kristo. Reverend watu kanisa muno na nyi abakwa aruningiwa mwingi ambasa na waene ni wangavye muno na Ngai kwikenesa. Thank you so much. Asante sana noti monza ile kenda tukenda saa ile si atile katika miongo 5 si awiyo mitambo ni akameka na FM ni wa mukamba tienda kuyo wasia wagu popote ulipo woni wa mukamba Daniel wai utindi hata nesa Robert
Keta Reverend Bau. Inakedeka. Ibambira Robert wa yuma ni achati. Ebida yo ndema ndiko mangai ona zungumacha. Divided house cannot be stand. Takibeti kenda au vaitini kana mundu nando vaitini kana umuni wenda bagenda. Tina muchozi kuungama. Nani yo kwire tyati mu na muno. Nondo ni mama ta mengo na balambo ya ni mama ya ingi. Ibeti nikija kuukitu kina kiuno na manyika nesogevya. Eza mumida ndao vaitini. Ai kibeti kita keboyo kwa Misyi. Na keboyo kwa Misyi. Nusi wa chimose bebo. Kibeti kitia muse okilo boje inda makaniza. Ni mundu medri mo ile kai Anthony bahani kwake. No ginya mwana ambe ku Anthony na echezo kama ogiriso kuchila woni ni wamuka. Wo uni ngoro ile tila muna madanda vaitini. Neke meda iboyo ko Misyi ni kana mutenu benduka. Number 2 kingine waneze bamiani ukevya eza musena alekele ile muchi musena alekele gebe muchi ukevya na kulia mutiweni wa Aisha mutiweni wa Mnyila noni muamini waje na tuone kabla mwene muchi lakini munduma au ngana nese de bindia Mungu tabuji kwake ala kukita ni kwa Robert ni kwa nondu musena ngamiye muchi kuni acha au menonga memisiyo na mayonya mweka mmekalo na kama ikuja au mwikalo nondo asungumaja action speak louder than words withe witikiro mundu bukano konekana wa wopio na witikiro wa wira na guje muse ambira Robert wa yino ngira gusa bana gima kio. Asante sana ukilodha ochando kuone kwako. Yes. Neka look how events. Na neka view. Yes. Neka view munondo. Aka ndo kuomezi ya mundu ne aka mukaendete. Even ziwe osa simu ingedweke tudeka undo. Niwezi mundu ume ni wotu ya kwake Yitu. Even ziniwe witeo omundu ayadi wanzi okegwa wendela ba wende ubituke kamuchike baya na withe yanga withe muziungi aume ni mama tuya kwa ishitwa kila kituma kwa mundu wetwa kamuchi ni kuondo wa mundu ume kila kituma abandu wetwa muchi ni kuondo wa mundu ume na yukila cha wetwa imutumia uzunacho ona mutumea no wotuma kwake betaniwa nake kanamuka kwa aume that is a responsibility na ni challenge kinene chucha neno mutumea uzu kwa utio kukulia aume tutuye Misyi itu masito ala maseo yes noti mwanza ilile kenda tukenda diendaza simu ingile ziana ndumuna woni wa mukamba baniani wai ndara neza tiyowe ina neza bani na mama wate karibuni sana. Nina kedeka. Ikwithela mundu avalukile mundani waende. Kaiti kilo shoke angai. Uyogela wekwata na mundu na komundu. Dimu sio weze aga mbele na ile koje kiwatoka. Ndo jaji na timu mundu. Amwekanela wa mundu ndo sama mundu maka. Kwa weze ngai kibetigeze ngai. Ugeze agumuzimu iyo ndo mwetongo wende ba bomu. Ate kuti kwa mazina na njevia kumishi. Bibilia ndio ya mbele. Ndio na itala. Neno ya bei na yaso noka. Yeta udai wa mwi. Woni suoloni. Kume jana kana mama na shoke yangai. Ngai ndio ina maana ito. Kwa maji factory. Na wewe kama ndio. Asante sana. Shabiki usio iweka yabyo network noti mwanze ile kenda tukenda na ndito nzio keta woka we thesi muniambia kwa woni wa mukamba. Hello wai ni ndo basi mandaka karibu sana. Yuko atia ndio hizi hapa ni ndo nzio ndio ndio kibende juu na kigande ya muno mtini wako nanga kila niliangalia pia na sia kwa
Ninyona matunda manga imande na ofisi ya. Amen. Na mwadi mama ingi ni boya pasta mnani mwezi ni mshiriki wa area. Nanga ina moteri ateri mijingi ya ndio betozu wako waende na ilanda mumana na ndesi ndito isu. Nedu kije. Na bebo sanga ya ndendelea na nenga kunguswa. Na mundi ni yani muyanye na mutumia wako haya kana na tulogo tu. Kwa cyane kanite muye yambumba nitakola yetu ngeni. Nazonga maningi kutajonga witu kizadi. Ndio hizi hapa za dino ndege mayake kwa sana tangazaji. Mayando koze ndeto. Ndio kasi madaka. Thank you. Noti monza ile kenda kenda. Nienda tose simu inge mwe kano ile ne kana withi tutasyoka kuya ku Reverend Thini kilile wonwa mukamba Daniel masinga tainda neza tio ndwenu Asinda neza nitawagetu dukanini musikowa mkunzi kumagira asu karibu sana Thini ya Reverend yana nitamsemu no Ibalongo na peva na ugombo kini mutumia ina mutumia la wapi tichamuka Wede ndeze nivya na nde kwa chasori Wili andai kujikila mamucho make, nakita kukilia wahasia. Wike warwa, ato mehera kwa mwa wakata chuma kima. Waka kuduwa wili atazia na nguluwe na ujiuri. Wili hinda nyemekea, mbese kujisaku ya saikoni, nye ya kewe. Ake yumu kaza ajibu ya kaluna kama kana apea yukilia, pia wacha. Wili ya nundu yuma hii saku ya na nundu ni mujiuri na kama kana apea yekimea. Asante sana. Thank you. Katoze simu ya muthia ni kana withi ndatika ni swimwe ndatika ni swile Reverend withi ni wabikia kwinikilela noti monza ile kenda kenda wonwa mukamba allo mbaniani wai wati data wina Reverend neza tio ndo waku na itwa tinda nesa mbege ndo chambe kata motungia Reverend mubea kwanga hii nondo wa deto ila wa monena ila ila tuidukejo wana family yako mbege ndo chambe na mbotunga mubea kondo kwambe kwa lekela wane chambe usungi umololo nokio wango na kila wambona na yolo wake beti na muse wake ula wanyusa auke na muvoze ondwa kunyusa wake ndo ila wanena icha juwie mutumio su na mutumio azali kandeto ne yangai na musi wake walunga indi ona izindani yenu kweza kono na mundu mwima kana okebeti yukitela wataza umeswe na makosa ando bakebeti iko nena na okyo kitezera bya muome cyo kira na yokeyolo ureza area na kayo muome yizo za momombi rondo momba ila woki ndio wacho ona muzeo zinu tuma umamuzi akadivyo wakati ndio na muzi ofana azenge mali rondo wao kebeti kike taisa kumama kwenivya ile cha muome no kale cha mutumia neza na wacha wende ayurumia ndeka mondwazi lakini la woki ndio wacha mwingi no waeka na eka akilita mutumia ndeza wacha na eka bila eka akilije na yeka mondwazi ubasta kana ya kwenda neza na ndeko kilanja ndene wa mota wazuwe na kweka akamba neza ndio ni michuke kwa masafu ndoko asante sana John Misyi mangaleko sia masafu ndoko Reverend ni natati ile natatike mwe kangu nenga tatike sunika nawe thene wane nyana sute yake ngi ndakike zuni ya nitapata events dashukuru pende toitatu iweta wachibata Nthini wa ilando mekwikalania please sorry na thank you na sio na sio andu ne ingi na neno unundu wa mwithukisia wacia mutumea ila wabitia nde kwenda kwa sorry Wisi kwa sorry events ni kurelease betyo thiu ne kwa zindu katalilwe betyo thiu lakini ingi nitwe mawani kwacu lakini ndienda kuya mwithukisia ona eri waende to ya sorry ndina atumiwa peonzi ya mbingi cia mundu kwa sorry kwa uelewa ndi mundu la waku eri wa mutumia waku ni we wane kwa sorry ndeto esu kumitumia kana okibeti nikitonya kwithwa chona maundu angi kikwika okethia nuko na kana okikaneno maundu kesa no iwa ni ki feel sorry itikila uilie ona erwa indeto ndana miacia lakini utone kwirwa ni wonania kwa meka kana ni weiwa sorry okwanzia ya akambililio kwika oto maundu no ke zairi oazizie no ona mundu je sorry kauti okamwe na kala kangi ka muthia inde events na nikonenda umino kilia nako
pe mundu wako na simwacia ila wanena undu wa aume kuvuthia o kuthikanisa nenda kwacia we mundu nutona uvuthia undu ucio nutona kwithwa nthini wa mundu o kuvuthia icio undu o ikanisa kana undu ungi na andu ni mailio ou na nibo tukwenda unena na aume alama twithukici kitu no kumesoba na kumaboya kula kwi ngai mone bata wa kuthikanisa na tuima na aume leadership role ila tunengetwe ni responsibility nene muno na ni inclusive okuonia nyumba yaku maundu maikanisa mundu ume niwe pasa kwake muci na icu no ndeto tunenete pa Evans oyu twithukici alama twithukici ni mezi omianile ya mundu ya na ilungu kibathukani physically wacia mwana umwe yake anakatwika mundu muima na mentally mundu ayana maundoni makusuania tuitwa mundu school we isoma ikwata knowledge that is okay wena wisdom na kedwana knowledge that is mentally kuyana okilikone na indi kuyana ona socially mikala nilie ni andu amwe mailie na indi ni wametwa no ni kwithwa mundu labda amwe majana neza socially na kupe uthina lakini ukela chati weti na muno biu na andu aingi matosete na uito na muno muno ume aingi nthini wa Misyi ni spiritual part of it maundu ni makibeba ni kulia ume tumane ni tune